Di napalabas, nalaos si ragsak ni Elisa, iti iba ganit na nga agreporton iti opisina da. Iti sabalya bangir, inyawid ni Jorente painting ni Elisa iti balay da. Anang iladawan, iti kinadungo ti maysa nga ina iti anak na. Dita analagip manen dagiti dadakkel na, ti pan nakakidnap ti inauna nga anak da. Itagagayim, denggan nyo ti tuloy ti nobela Anapoluan. Siit, iti parukong. Daddy, nagdardarasan na pimanaw ni Mami. Anya ti mampaspasama ko na. Kaya makasangit, no makita na dito yung painting. Eko, sampay nga itati umno apanawin, tapno mamuan na, tikinapod no. Anya nga tati malagip ni Mami. Tunggal makita na ti impinta ni Elisa. May sa ngay na abang paspasuso iti anak na. Siguro, malagip na ti panang taptapayan na matkin ka, hindi malata ka kapailain. Iso akas tiya iti reaksyon ni Mami ang makakita iti artwork ni Elisa. Apay, loko akadi iti ubingat, Daddy. Nga iso ti malagip ita ni Mami? Ay na iyo, kanayon na ka nga isalsala latay di ni Mami, kaputa mangit kay di ubing ka. Isulatan ti bagak nga oray na singpet idi nga ubing. Joda, pagsangsangit ka pa lang, honey. Saan ko may gawin ti panagsangit ko, Victor? Adun atawan di naglabas. Sipod pa nakakidnap ba di nauna nga anak ka? Adoon atawan. Ngam dito'y puso. Nakatalimang. Di pa nagtunggok, iti day di anak na kayo nauna. Yamok, saan mo naman lakip tinapalabas? Iti ka naman, saan ko malipatan? Nga dempas ngay ko ngay nauna nga anak na. Nga aging kaita. Saan ko nga mo? No natayan, wano si bibiyag pa eh. Nga dakdakal, ti pamati. Unang amnamak, agparparik na kanyak. Asibibiyag, na di inauna nga anak ta. Kat makitak tupay. Anya? Yun awatan ko man ti kinapudno. Isulakit di maladaga na iraman ang nauram iti may nga abandonado abalay. Saan? Saan ang amamati nga isuday ti? Nadakta. Nudikat. Si Bibiyag. Nadakta. Agparparik na kanyak. Agmauyong kakatin. Saan, Victor? Basta kasta ti pamatik ka nagparparik na kanyak. Adalangit aglawlaw ta. Tinapukaw nga anak ta.
Sana may iti panunod ko. Iti pa nagtukyat ni nanang, iti pa nagsubli ko, iti trabaho kintun bigat. Yes. Ay, apo, ang pinamaas ito usap na yan. Matantanakan. Malipat ang kitin, may katong-tikwan. Amang ano parigatan nagtumanan ni Ma'am Chona. Kabayatan ti pa nagtrabaho kiti opisina na. Apay nga takas to ti marikitnag. Siyak kaya ti mayat tayo kini Ma'am Chona. Nga uray kasta unay ti panang istrikto na kanyak. Iti trabaho. Napay lumawag ka trap. Imad ka, Victor. Hello, Victor. Nakawag ka man. Buwan pare, sana kami na makaturog. Nagbadat na. At dakway lang ditipiran tang nagpapangin. Tapudutin na. Nakawag ka man. Mariribo ka na kami tinidyo na pare. Anya? Taapay? Nagsamsangit sa bayan na turo. Abay, impay-paisum ka din ti kunak. Ados sagem ti asawam sag paminsan. Tapno, agnakam? Saan pare? Nasa uklang hinigin ka na niya eh. Yung marami na saktan ni asawa. Anya nga ro tinagsangitan? At napinting ni Elisa ket inregalo na kinijurin. Ket siya eh. Niladawan ti may nga ina amang tungtungo na iti anak na. Anya? Owen Dominic. Ket kapoy ti radya pinting. Nalagip mi manin nga kasawa na di anak mi ang nakidnap. So na siya eh. Nagsangsangit pa rin ni Jonah. Anya? Wen pare. Ket kunada. Nangnamnama ka no pailay nga dumping to ti aldaw ang makita nanto. Nakita nanto metlaan kinapukaw nga anak ti. Kasta ka di pare? No pilang asama krita. Agpapawin to ti asawam. Silda, ni Elisa, saan ka di pa anak kareeng? Ay natatang, naladaw kayo at talaga nakariing. Rimuaren ajay apo ko yo, napanan ito pisina da. Anya, nagsapan anapat? San samot ang anag kapewino na bigat? Amman tatang, tayso pa'y tinagluto iti pamigat tayo Nagbalon pa'y. Ay, kasta aya. Wan, sinapa nati simrak iti trabaho na. Takas iti sigod, agdalos nga umuna. Sakbay arugyan na dagiti paperworks na. Ay na, sigurado o mabanbandog itanji anak mo. Sigurado tatang. Ngamno kayat na kumadyay kahera nga ibagbagak. Di nanamnam ay kumati trabaho na. Alah, bay amlat tanji anak mo. Tauray ado ti sangwon na at trabaho na. Naragsak mo't ako nana. Wan nga rod tatang. Ngamno abuswan to ni Chona ti anak ko. Pilitat to apag-resignan iti trabaho na. Iho, kunak manusin murot kay tay kini mami medyo opisina. Plano na ito, Daddy. Ngam nagbalit panunot ko.
Mapanat tulangan, hintan madamdama. Ta isurpresak ni mami ka ni Elisa. Anya. Unang kasanon no pabainan na kanto man ni mami mitisangwanan ni Elisa. No mapan kay Jay nga di mo impakadagan kwa na. Salmat ngatan nga ulitan ni mami timang pabain kanya kiti sangon ni Elisa. Tamo na. No kasano ti pan nakapabain ko idi. Ala. Sika nga ron ti makamo iho. Mayat metkit di no surpresa ti papan mo. Tapang kita no anyan to ti madamangar aramiden ni Elisa. Hello, Dominic. Nakaawag ka man. Juan, kain ko lang ang mamuan. No, nagtuloy matlangit ang agsapa ni Elisa Asimrek iti opisina tayo. Wan, nasapa si Mrek iti opisina. Kan excited unay ti anak ko. Amang ano mailiw matan, kada kita aramidan na iya. So excited na si Mrek. Mabali na kasta, Dominic. No siyakla ko mati masurot. Saan ko kumakayat apag sublian ni Elisa iti trabaho na? Pabos uy ang latan, no dahil tati pagtuyosan na pagtrabahuan. Kapilitan tay sumat ti kayat ni Elisa. Ngam no makitak to amarigatan una iti anak ko. Pilitak nga iyakar iti pagtrabahuan na. Elisa, masapor nga ilupas mo amin iti agmalam dagita trabaho. Kasapulak dagita a papeles. Wan, ma'am. Ikarkarigata. Malpas ko nga ta. O, sino nga ta dita? Kamin! Mami? Oh. Curing, apa nga ka? Anyat gagaram. Basi kuranak nga may sa inyo balay, mami. Iso ngay mayak iti opisina. Sige. Sige. Agtugaw ka, Jurin. Ay, kaya man. Ando ka diti paperworks mo, adi mo final pass? Ado pa'y nga rawat. Kat pa ikamakam amin ni mami inggana inton aldaw. Mami, tulong aklatan ni Elisa. Anya. Owan agam. Awan mat aramidag. Yesu tulong akon. Sige man langan. Anya ka din nakapampanunutan da ito yung invite iti opisina. Kakadua, darasin yung ilipas at rimaanin na gitiimay na ngayon patarimaan ka na tayo alugan. Tamo saan da madismaya? Dagiti customer tayo. One bossing! One bossing! Lechon. Iso tayo sumawawa. Kanya na tati bagada. Hello, honey? Victor, ada ka din di tatalyer mo? Uwan, honey. Itayak pa'y nga da dito ang mangimanmando ka na giti tao. Apay ka di? Ni Jorin, ni may kami dito opisina. Oh, apay kumano imay dita? Diyan karon ba gustuan ti umay na pa ng tulong ko di Elisa ka na diti trabaho na. Isungawagan ba diti cellphone na kaya bam di tatalyer? Honey. Awan amo ni Jorin ka na giti trabaho dito italyer. Iso nga, di talot ako man opisina. Diyan karon kaya kagin na sinagda ka ni Elisa ah. Taapay kumamot adibo kayat. Agpagayam dan, honey. Kat di mo kumarakraken day taapa nagpagkayam dagiti dua.
Basita na iti papeles na paikam kamakam ni Mami. Malpas mi na ito aging ganol daw. Jurin? Itardang mo pa ilang liter aramidam, tag merienda tapay. Ha? Una, ano si ginatang mo? Banana Q. Turon, kan empanada. Wow! May kingipasen? Wan, kan buko ti ginatang ko ngayon naman ta. Buko juice. Ay, maya. May masak itatimangan. Takasango ka nga merienda. Sika talaga. Angam ti mo unay pikpik santek sao. Tama nga numangag na ka ni Mami. Man ano ko man umangig na. Awan mo't dakas ng isaw-sawang ko. Sa bagay. Ay, wan gayam. At ti supli mo. Supli ti kwartang yung pagatang mo iti meriendata. Idulin mo latan. Igatang mo tumanan iti merienda tayong malam. Anya? Ay, sika talaga. Saan ta pa rinugyan ti ginatang ko meriendata? Ngam, ti meriendatan tumanan inton malam ti bagbagam. Anyata ti aramidek tap na mapaawid ko ti anak ko. Tiyak kaya't nagmalmalam di ti opisina. Mami, Ah, agmerinda kayo matoy. Apay si kati nang isuruk iti meriendak nito ayan ko. Kapay, di yung kaya't nasyak ti mangiserve iti merienda nyo? Saan man, ngam mas dawak man. Ni ko maelisa ti may dito oy. O sige, agtugaw ka nga rudan. Agsangot ang agmerienda. Nalpasa kon. Nagsango kami itayan ka ni Elisa. Aniya, imo na kay gaya man na nagmerienda. O na, mabisina kami ni itayan. Agawid kan iho. Sante, Mami. Lepasan mi pa dagti pa ikam kamakam yung trabaho. Bayamo na ni Elisa ti mangipalpas ka da kityahi. Pakaragsakak ti mang tulong ka ni Elisa. Sabay andak lang. Agpudno ka man kanyak, Jurit. Agayat ka kadi kini Elisa. Mami, Nadaban panagayat mo kani Elisa. Ibagbagakon kan ka. Kung lasam day tarik nam kan ko na. Saan kayo ngagkabagay? Mawatam, iho? Victor, nalpas ka din tayo jeep ti kayem ko ngayon patarimaan na dito eh. Owan pare. Nalpasen. Saan mi mat ang makontak iti inted na cellphone number na. Tao may nakumanalaan ti Jeep nga impatarimaan na. Tapno makapagpasada pa tayo. Kasda ka di. Awan gayam di magasa kita ibalayo. Tanda ko maibagakin ni Jurin. Awan mat. Napanan na. Aday di opisina pare. Napan na kano tinulungan ni Elisa kadagati paperworks na. Anya. Isumad lagay mga wani gibalayo. Ala. Inatong rod danunanan. Apag iso. Tauray ni Elisa. Damat ibagaking kwa na. Owan pare. Agam. Adya ka rin tibagam kadakwada kini Elisa. Agpabunyag naman di kasinsin ko. Imbaga na kanya, ngalaan na ida mga anak iti bunyag. Da Elisa, kanjurin. Anya. Kat, apa esan amis mo adag iti naganak ti mga ibaga kadakwada? Kwa pare. Kaputa adapay lang dagiti duay abroad. Sumangpad ng tupay lang intun lawas na. Iso nga imbilin na kanya kasi ako ti mangibaga kadagiti mga anak. Basta gaya pare. Sige. Si kantong aroon ti mga danon kadakwada iti opisita.
adagdagak ti kinadagkat na yurin ka ni Lisa. Tapno mo brada kiti planok. Numasansan di pa nagkuyog da. Sigurado ang madibilap tirik na titunggal may sa kadakwada. Nukasta ti mapasamag. Ad-adda manen. Apumintas dagiti plano. Talaga makasurunak ka ni Jorin. Dandani manan pangaldaw kat sigurado. Isudan to ka ni Elisa ti agsango amangan. Anya nga tati arami, tagtap no mapaawid ko ti anak ko. Oh. Jonah? Ni Dominic. Anya ti bagaday tata imay ditoy. Apay nga da ka di ruar. Di mat. Adda ditoy da jurin? Ada di taon isungar dari mo arak ta masurunak unay iti anak ko. Oh. Apay masurun ka iti anak mo? Ya kaya ti may napanang tultulong ka ni Elisa kadag iti trabaho na diti opisina. So akayat kon ti akawid. Gat babaan da iti anapanunot ko. Amok. Dakal ti may tulong mo, Dominic. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.